Danas ćemo da se upoznamo sa lepotama naše lepe države Republike Makedonije. Crvenom bojom označene su granice naše države. Glavni grad naše države je Skopje. Ko je glavni grad naše države? Glavni grad je naše države Skopje. Tako, Zlato. Na ovoj karti primećujete nekoliko boja, tako? Koja boja preovladava u granici Republike Makedonije? Izvodili, Anele? Najviše boju vidimo kafenu. Kafenu boju. Šta smo učili? Šta predstavlja kafena boja? Kafena boja predstavlja planine. Planine i brda, tako. A šta predstavlja zelena boja i ova brown? Amare? Zelena boja predstavlja polja. Polja, tako. I vidimo ovdje neke velike plave i mislim male plave. Šta mislite, šta predstavlja plava boja? Kaže Odinče? Plava boja predstavlja vodu. Plava boja predstavlja vodu. Tako je. Sada ćete da pogledate slajdove na PowerPoint prezentaciji, da se upoznamo sa nekoliko od mjesta naše domovine koje predstavljaju prirodne lepote naše države. To je Mavrovsko jezero ovdje, a Mavrovo je poznat po ski centrima. Ljudi idu na to turističko mjesto i tamo se skijaju, uživaju na sneg i to je prirodna planinska banja. Nacionalni park Pelister. Vi ste čuli za Moliku, to je drvo zimzeleno i to še Projevski ispevao pjesmu o njemu. Kod Bitole se nalazi Baba planina, a Pelister je vrh te planine. I to je prelepi nacionalni park. Evo ih jezera Pelisterski oči. Ovo je veliko jezero koje se nalazi na vrhu gore planine. Naziva se Pelisterski oči zato što je to jezero bistro i predstavlja lepotu. Ovo je ski centar Kožuk planine dole kod Đevđelije. Evo ga kako izgleda zimi. Gledate? Ovo je Ohridsko jezero, naše najveće jezero i najbolje turističko mjesto. Evo ih gde se nalaze na karti. Ovo sa plavom bojom je Ohridsko jezero, planina Zaličica dvoji, nalazi se ovdje, znači gde pokazujem, gledate? A ovo sa zelenom bojom, to je Predstavsko jezero. Na tom ostrovu još i dan danas postoje te zidine, te tvrđave, gde je bilo njegovo carstvo. Ovo je Dojransko jezero, to je naše malo treće jezero. Ovo je Berovsko jezero, to je Veštačko jezero, nalazi se u istočnoj Makedoniji. Tikveško jezero je ispod nas, tako? Kod Kavadarski, to je Veštačko jezero. Ovo je planina Ponikva, vidite koliko ima lepih borova, livada. Ovo su pećine u Letnovo. Vidite kolike su karpe, kakva je priroda. A ovo kukli, ovo je interesantno. Pogledajte ove kamenje kako su naređani. Postoji jedna priča da su momak i nevesta, ovo je njihova svadba i da su svatovi ovako ostali skamljenjeni. Pa pojma nemamo od čega, neka sila više ih je skamenila na svadbi. Vidite figure kako liču vam na ljudi. To se nalazi kod Kratova. Evo ga mjesto gde se priđe do njega. Evo ih iz daljine kako se gledaju svatovi. Vidite ih ovdje. A dole u podnožju videli ste momči nevestu. Ovo je izvor reke Babuni. Znamo da reka Babuna teče pored nas ovdje, tako? Ovo je Kruševo. Po čega poznajemo Kruševo? Ko je živeo tamo? Toše, tako. Evo ga, evo je mogila, ovo je spomenik našim gorcima. Evo ga naš Velet. Da li je lep naš Velet? Olovka, delite po jedan svima.
Objasnit ću šta ćete da radite u karti, otkad pregledamo prezentaciju. Otkad će da vam treba, ima desije, ima i viška, dobili ste. Hvala. Sad, najprej ćemo da pogledamo kratko video za dojrast. Da se upoznate koje su sve njegove prirodne lepote. Znači, ovo je Dojransko jezero što ćete sad da vidite na slajdu. Jer to su plaže. Vidite? Evo kako je sređeno da bude atraktivno. Evo, ovo su suncobrani, evo ga jezero, evo ga čovjek kako lovi ribu sa čamcem, ovo su prske. Vidite stare kuće ruševine? Evo ga Dojransko jezero, zimi kako izgleda. Vidite šume, pogledajte kako je nebo, lepa priroda, da. Evo i ovdje za ribari da bi mogli da hvataju ribe, te pomoćne kućice. Šta je ovo? Labutnice, labutnice. Evo vidite, cela porodica labuda ovdje. Vidite gdje su ovdje utrske. Evo kako je kamenje. Evo je izvor voda. Vidite iz karpe kako izvire voda. Tražite Prestonsko jezero, gde je na karti? Ajde nađite ga. Gde da ga obojimo? Da ga nađete gde je Prestonsko jezero i da zapišete Prestonsko jezero. To je gotovo opitko, ovo je Prestonsko. Ajde, okreni ga, piši ovdje Prespak, ajde. Da, Prestonsko jezero. Slovima piši Prestonsko jezero. Evo, Prestonsko jezero, ajde. Ajde zloto Prestonsko jezero. Evo ga, ti treba da ga zapišeš, ne piše ga. Pogledajte, ovo je grad Ohrid, a ovo je Ohridsko jezero, a tamo u daljini, idem iz početka, evo je planina Galičić, koja dvoji dva jezera. Pa ne možemo sve da gledamo, ovo su videa duga. Evo brodić kako ide, plovi kroz Ohridsko jezero, Kaneo, evo hotel Riviera, evo je tvrđava Stara Samojla, odavde se vidi celo jezero, ovo je Kaneo, mesto se tako zove. Ohridski biseri su najpoznatiji biseri iz naše državu. Evo je Galičica, vidite sneg gore. Evo i ptice. Pauni su ovo, a? Nisam znala da se tako zove. Ovo su stare grate. I ovo je doček nove godine. Ajde sad zapišite gde je Ohridsko jezero, znači Galičica je delila ova dva jezera. Da, drugo jezero, veliko je Ohridsko jezero. Znači ako je ovo Presparsko, ovo Galičica, znači ovo je Ohridsko jezero. Šta je Belmina? Možeš, ajde označi sad ovdje Ohridsko. Ajde Dušo, evo ga Presparsko, evo ga. Mi smo bili ovdje sa decom na ekskursijom. Da, bilo je super. Vidite kako voda ponovo teče dole u male vodopade. Smolarske vodopade nalazi se kod Strumice. Naći ćemo grad Strumica sada i zapitati gde su Smolarske vodopade. Mavrovom pogledajte žičara. Znači ide, ljudi dolaze ovamo da se skijaju, da uživaju na snegu i u čistom, prelepom vazduhu. Pogledajte lepe, prelepe planine, snega, koliko, porter, jezero. U zapadnu Makedoniju se nalazi. Znači, ovde piši Mavrovo, evo ga, Mavrovo. Planine, pogledajte. Kratko je video, 1 minutu traje, pogledajte ove lepote. Planinska kuća, pored jezera. Jeste.
jeste. Ako potražimo na internet, naći ćemo sve podatke koliko je duboko, koliko je veliko. Šta mislite, kad ima najviše vode, u proljeće ili u zimi? U proljeće. Zašto? Šta se topi u proljeće? I jezero se napuni? Puno, ali kako mislite da je zimi? Je li ovako zimi jezero? Nego kako je voda? Kako, zaledi se voda zato što je to gorevica okolno tako. Još mi smo zabeležili na karti Dojransko jezero, na drugu stranu se nalazi. To je malo jezero naše. Evo Dojransko jezero. Mali krugić dole. To je Dojransko jezero. Tako je, okreće predstavstvo na jednu stranu, a Dojransko je na drugu. Evo ga, piši Dojransko jezero. Prirodna lepote. Prirodne lepote su bogatstvo jedne države. Naša država je bogata. Jezera, tako, šta smo drugo vidjeli? Vidjeli smo jezero. Jezera, slanine, još šta? Drva, prirodu. Šumu. To kuha. Kako je voda, da li je čista? Nije čista. Zagađena je. A ima li riba u babunu? Belmine, koja je najveća reka u našoj blizini? Znači, Topovka i Baguna su ovdje blizu do nas. Koja je najveća, blizu nam je? Najveća reka je Vardar. Nju kad vidimo? Gdje treba da otiđemo da vidimo reku Vardar? A kako prelazimo preko te reke? Preko mosta. Sad, to sam htjela. Mostovi, da li ti se sviđaju Belmine kad prelaziš preko njima? Da. Njih ko je napravio? Ljudi, tako? Majstori su to uradili. Ljudi su izgradili te mostove, tako? A ko je izgradio reku? Jer se ne gradio? Iz izvora, izlazi voda, tako? Znači, reka, voda je prirodno blago, tako, prirodno bogatstvo, a most, kuće, trgovski, sve su to ljudi izgradili, tako? Ali ipak je lepo, pogledamo Boriće napolje. One su sami, mi smo ih nasadili, ali one su porasli, izgledaju tako lepo, da, imaju svoje plodove, cvetove, tako. Ovo je veštačko drvo, tako, ovo nije prirodno drvo. Da, ovo je veštačko drvo, ovo njega je čovjek namestio, napravio, tako. Ovo sveće ovdje, je li prirodno? To je prirodno sveće. A ono gore u vaznici iznad škafa? Nije, to je tako. Veštačko. Ko je napravio veštačko sveće? Čovjek, a prirodno stvorila je priroda. Zove to jezero. Sad, na toj karti koje imate, ja ću moju kartu da okrenem sada, da vidimo gdje se to nalazi moj grad na karti, gdje ja živim. U Velec se nalazi, a Velec evo ga gdje se nalazi. Da možete da se snažete, stavi na karti od prilike, stavite ovo gdje mislite da je Velec. Da vidim da li ćete da nađete, da se snažete. Znači, evo ga Skopje, evo je Ohridsko predstavsko jezero, a evo ga Velec. Stavite olovku na Velec. Bravo. Da vidim. Bravo, evo ga Velec. Pazi, reka ide kod njega. Znači, da bi pošla reka, Velec treba da je ovde. Evo je reka
babuna, znači Veles je ovde. Evo sam se ja ovdje. Bravo. Sljedeći čas. Nadam se da ćemo da imamo internet. Pronaći ćemo na internet slajdove koje smo sad pogledali malo video i napravit ćete sami prezentaciju prirodne lepote mog rodnog kraja. Hvala vam za danas.